Sponzori emisije. Stigli smo u Fojnicu na samom početku naše turneje kroz Bosnu i Hercegovinu i kao što vidite dočekala nas je kiša, ali s obzirom da je početak ljeta kažu da će dok budemo ovdje biti i sunca, samim tim i lijepih kadrova i uživanja. Fojnica je smještena između lijepih planina na zaista divnim rijekama, sve u svemu na jednoj zaista živopisnoj priči koja stoji iza ovog grada. Iza nas je Franjevački samostan, a ispred nas, vjerujem, sjajno vrijeme provedeno ovdje i lijepa priča koju ćemo vam ispričati. Veliki dio površine općine Fojnica zauzimaju visoravni, pašnjaci i polja koji određuju geografiju ovog područja i daju mu prepoznatljivu ljepotu, ali i ljekovitost, o čemu ćemo govoriti i u čemu ćemo uživati u ovoj epizodi. Kada u Bosni kažete Fojnica, većini će prva asocijacija biti banja i radioaktivna termalna voda. S geološkim vrijednostima fojničkog područja veoma rano upoznati su i Rimljani, ali ozbiljnije naučne analize termalne vode urađene su 1888. godine, čime je narodno predanje o njenoj ljekovitosti dobilo i svoju naučnu potvrdu. Prva banja stacionarnog tipa nastala je nakon Prvog svjetskog rata, a danas je tu lječilište Reumal, savremeno opremljena specijalizirana ustanova za rehabilitaciju, rekreaciju, aktivni odmor i programirane sportske aktivnosti. Najveće bogatstvo našeg lječilišta je upravo voda. To je slabo mineralna radonska voda koja djeluje prije svega analgetski, to jeste smanjuje bolu i to je njena najvažnija karakteristika. Temperatura vode na njenom izvorištu je negdje oko 25-26 stepeni, sad mi to dogrijavamo u zavisnosti od potrebe kolika temperatura treba da bude u kadama, tako da je u kadama temperatura 36 stepeni, u bazenu je negdje oko 30-31 stepen. Pored hidroterapije, mi se bavimo i elektroterapijom, termoterapijom i kineziterapijom, odnosno vježbama koje služe za jačanje muskulature kod pojedinih oboljenja. Pored toga, jedna od najčešćih zdravstvenih tegoba modernog društva je stres i to se liječi u Reumalu. Povećanju broja gostiju koji dolaze zbog odmora i relaksacije, a ne samo liječenja, doprinio je i wellness centar te otvoreni bazen koji su nove atrakcije. Zadnja godina, odnosno 2019. godina, pa i početak 20. je bio jedna fantastična priča za nas. Mi smo prošle godine imali 150.000 noćenja sa trendom rasta u prva 3 mjeseca ove godine od nekih 15% više u odnosu na prva 3 mjeseca prošle godine. I to je za nas bilo super. Ove godine, naravno, evo, korona nije zadesla samo nas, zadesla je cijeli svijet, ali evo, nakon nekih 2,5 mjeseca mi smo pokrenuli ponovo svoj rad. 1.6. smo počeli raditi i evo, kao što ste imali priliku vidjeti, znači, dobro se punimo, ide to dobrim intenzitetom. Sad je samo pitanje u kom pravcu će ići. Evo. Reumal ima oko 370 uposlenih i najveća vrijednost broja uposlenika jeste u tom medicinskom dijelu gdje mi zaista smo jedna od banja koja ima medicinskog kadra možda kao sve i ostale banje u Bosni i Hercegovini. Kako bi privukli što veći broj domaćih posjetitelja ove sezone, iz Reumala su spremili posebne akcije i ponude za ljeto. Za ovo ljeto smo pripremili 5-dnevni aranžman, odmor u Fojnici, znači koji se sastoji iz 5 punih pansiona, neograničeno korištenje bazena, trim kabineta, a sve to opet pod vodstvom naših liječnika koji prate zdravstveno stanje pacijenata. Moguće je znači uzeti neke programe kao što su masaže, neke relaksirajuće procedure, saune, hamame, po svojoj volji svi mogu odabrati i fakultativno doplatiti te programe. Ono što bi posebno istakla, a to je ponuda za čitavu godinu, jeste vikend u Fojnici koji košta 115 maraka, znači radi se o 2 puna pansiona, počinjete recimo petak popodne večerom, završavate nedjelja sa ručkom. Voda definitivno opisuje Fojnicu. Govorili smo o onoj termalnoj ljekovitoj, a u nastavku govorimo o onoj stajaćoj jezerskoj. Idemo na čuveno Prokuško jezero. Preporuka: koristite usluge ljudi koji imaju terenska vozila i koji će vas bezbjedno dovesti do konačne destinacije u kojoj ćete sigurno uživati.
40 minuta vožnje od Fojnice na samo 18 km ne zvuči mnogo, ali ako vam kažemo da je veliki dio tog puta ovakav makadam, shvatate da nije baš lako i ugodno putovanje. Izdržite, a da vrijedi, uvjerili smo se i sami. Da biste ušli na jezero, trebate platiti ulaznicu koja košta 2 konvertibilne marke po osobi, ali i 10 maraka za automobile. Noćenje po osobi ovdje možete pronaći već od 10 maraka. Tepsiju pite za 20, ali i domaći sir, kajmak, pavlaku i jagnjetinu po zaista pristupačnim cijenama za domaće turiste. Jednostavno mi je žao početi pričati i pokvariti ovu nevjerovatnu tišinu i prijatne zvuke prirode i životinja. Na samo nekoliko metara sa jedne strane krave i ovce, a s druge strane patke, a u svemu pravi istinski mir. Eto, ovo je Prokoško jezero. Smješteno na planini Vranici na 1670 metara nadmorske visine, pored ove ljepote koju vidite zaista na prvi pogled, krije i posebnu priču unutar sebe. To su tritoni, endemska vrsta vodozemaca, vidimo ima i insekata. Uglavnom tritoni su endemska vrsta koja se može pronaći samo ovdje i između ostalog je jedan od razloga zbog čega hiljade i hiljada Arapa, Slovenaca, Amerikanaca svake godine dolazi na Prokoško jezero. A kako prepoznati tritona i kako uživati u svemu ovome idemo čuti od ljudi koji su veoma često ili svaki dan ovdje. Ovdje se najčešće dolazi na vikend, ali domaćini nam kažu da ima ljudi koji svake godine dolaze na Prokoško jezero i tu provode nekoliko sedmica. Spava se u ovim prelijepim tradicionalnim katunima. Malo su i prilagođene sad ovom modernijem vremenu. Nema struje, nema znači televizije, nema interneta. Ljudi imaju unutra vodu, imaju peć, grijanje, WC, skoro svaka vikendica ima unutra. Evo iz iskustva, je li zapravo to ljepota i bit svega da nemamo ni struju, ni internet, ni sve drugo, nego da se fokusiramo na ovu prirodu? Pa eto, šta ko hoće, to je neki ljudi su baš iz tog razloga i dođu da se malo odmore od svega, da malo uspore tempo života. S obzirom da je u posljednje vrijeme sve popularniji taj avanturistički pristup putovanjima, da se ranije ništa ne rezerviše, da li je okej doći na Prokoško bez ranije rezervacije, da li se uglavnom ovdje može naći smještaj kada tek tako dođete? Pa dobro, smještaj se može naći, mada ima sad već, ima taj Facebook, ima internet i dosta ljudi imaju na internetu, znači imaju, ljudi nude na internetu i tako. Ima dosta ljudi, dolazi nasigurno, već najavi se, a ima dođu ljudi pa traži sebi smještaj. Evo nas je na mjestu odakle se pruža najljepši pogled na Prokoško jezero i najpopularnija je ovo lokacija za fotografisanje na Prokoškom jezeru, ali da biste boravili ovdje morate znati pravila igre, odnosno pravila ponašanja na planini i planinskom jezeru, a ta pravila reći će nam čovjek koji poznaje doslovno svaki pedalj ove planine i ovog jezera, predsjednik planinarskog društva Vranica Fojnica, Eduard Slađo Jukić. Dobar dan i hvala što govorite za naš serijal. Dobar dan, hvala vam na lijepom predstavljanju. Ima nas dosta ovdje koji su znalci planine, to je stvarno neskromno rečeno, evo jedan sam od njih. Tu boravim često na planini, ne samo na Vranici, nego na našim lijepim planinama Bosne i Hercegovine, pa i šire. Da krenemo o onome što sam pomenuo na početku. Ja sam recimo klasičan primjer onoga što kažu danak na iskustvu, kratki rukavi na planini i planinskom jezeru. Koja su pravila igre, odnosno ponašanja ovdje, šta trebamo znati prije nego što dođemo i šta nikako ne smijemo raditi? Mi planari znamo što treba znati, u ruksaku uvijek imamo rezervnu odjeću i toplu odjeću. Preporuke, znači biti oprezan kad krećete u planinu, uvijek sa sobom nositi tople odjevne predmete i preslake. Kiša, tamo vam zavisi gdje ste, ako nemate objekat negdje za leđima, ako ste na otvorenom,
onda morate se pripremiti i za neka iznenađenja. Ali priroda je ono što je pravi izazov u svemu tome, ne samo objekti, nego lijepo je vidjeti i koji oblak, i kad kiša pada, i kad puše vjetar, treba to doživjeti. Mada neko to više voli doživjeti iz tople fotelje, iz Sigurica, rekla bi se u narodu. A za jezero, koliko je bezbjedno kupati se i koliko to često ljudi čini? Jezero je, ajmo reći, plivačima, ono koji se ne vole, koji ne bi trebali da se iskušavaju previše, je bezbjedno se kupati, nije to problem. Međutim, postoje pravila igre ovdje od kad imaju neke norme, od kad je ovo stavljeno pod zaštitu kao kategorija spomenik prirode, upravo zbog loših primjera. Bilo je utapanja, bilo je nemilih događaja, tako da je generalno kad ulazite na kapiju, ako dolazite motornim vozilom ili upozorit će vas. Znači, bez kupanja, bez čamaca, bez toga da ne bi bilo takvih stvari. Mada je ljeti, ugodno se okupati, međutim, neko uz čašicu malo više iskušava svoje nekakve tjelesne sposobnosti, pa smo imali u nekom dužem vremenskom periodu par takvih nemalih slučajeva gdje su na očigled većeg broja posjetlaca vidjeli kako se ljudi utapaju. Tako je preporuka uživati na obali, slikat se. Evo, provesti dan u ovakvom lijepom zraku, pogotovo sada, nakon ovih pandemijskih prilika, gdje ljudi bježe iz tih 4 zidova, dolaze ovamo gore, vidim da su većina oprezni, kad je u pitanju distanca, ali ima i neki koji se vole malo zbližiti, ali vjerovatno su to ljubavni parovi, bračni parovi, to, zagrljeni, to nije smetnja. Kada smo kod pandemije koronavirusa, otprilike su procjene da će ove godine širom Evrope i svijeta ljudi mahom ljetovati u svojim zemljama. Očekujete li više Bosanaca i Hercegovaca ovog ljeta ovdje na Prokuškom i kako biste ih u suštini poslali? Sad je veliki interes domaćih turista, znači porodično, udruženja. Evo, juče su bila ekipa, aktivna ekipa iz Splita, znači iz Dalmacije. Lekcija broj 1, kada dolazite na Prokuško jezero na više od 1600 metara nadmorske visine, nemojte biti kao ja i doći u kratkim rukavima, već ponesite ozbiljniju garderobu s obzirom da je vjetar onako stalan i donosi nešto hladnije vrijeme, ali upravo ta klima je ovom podneblju dala i bogatu prirodu, mnogo biljaka koje skuplja i od njih pravi ljekovite stvari naša narodna sagovornica Džemila Tutnjević. Dobar dan i hvala što ste nam domaćica ovdje. Dobar dan, dobro nam došli u naš grad, na naše Prokuško jezero, da malo pogledate šta mi beremo. Mi smo porodica Tutnjević koja dugo vremena, već od 2007. godine, sabere ljekovito bilje i šumske plodove po planini Vranici. Znači cijela okolina Fojnici. Od ranog proljeća do kasne jesene, otprilike neki 6 mjeseci, mi smo svaki dan u prirodi, koliko lijepih dana. Šta je ovdje nekako najplodnije, najpopularnije? Nešto što mi najviše prodajemo i što sabirimo, znači tokom ovih, od proljeća u aprilu mjesecu krenemo, u nižim predjelima su borove iglice. U početku to bude prvi, to je bijeli bor, njega smo znači već završili, a onda poslije ide zlatnica, ona je malo visoči, dok smo došli do Prokuškog jezera da beremo klekovinu. To su uglavnom mladi vrhovi od bora koje mi beremo iz šišarke. Dobro. Dakle, samo vrhove uzimamo. Jeste, samo vrhove, ove ubiremo. I šišarke. Evo ovako. I mi to ubiremo sve dok ima, to je otprilike još neki par dana, do početka 7. mjeseca. Od ovog mi pravimo ove šišarke, sjeckamo polako, redamo u tegle, red ovoga, red šećera, dok se ne stvori sirup. Tako znači radimo i od zlatice, i od borovine, i od svega. Narodski rečeno, zašto su sve dobri ostali preparati koje pravite od biljaka koje ovdje prikupate? Mi još dosta isto ubiremo bokvicu, koje evo ovdje sada trenutno nema. Isto tako pravimo sirupe za disajne organe, astmu, kašalj, bronhitis, koprivu,
To su od ljekovitih biljaka vrkutu i možemo da vam pokažemo list od borovnice. Odlično. Jeste, evo njega treba brati dok je još borovnica u cvatu. Znači ovako dok je... Dakle, u pravom trenutku. U pravom trenutku, jeste. Dok je još borovnica, dok ima cvata na sebi. Sušimo i to je čaj za šećer. A kad sazori, kad budu zrele, borovnice beremo, pravimo džemove, sokove, likere, sirupe, slatka. Znači od jedne vrste nekog ploda mi napravimo 4-5 različitih artikala. Ima li ljudi koji ovako turistički dođu kao mi, zanimaju se, sa vama pitaju da prođu neki Pa ima, prostor? mnogi bi htjeli kad dođu kod nas u hotel Reumal, pitaju možemo li mi sutra sa vama, ali svi bi tu, ja kažem uvijek može, mi ćemo vas rado da izvezemo, ali ja moram da idem, da radim, a vi ste došli kod turiste da se zabavite pola sata i to, ja ne mogu sa vama vrijeme gubiti. Da. Vi ako želite da izađete na Prokoško jezero, vi možete izaći, ali ja više za vas ne mogu da znam, ja moram ići brat. A nakon što se bilje ubere na Prokoškom jezeru i pravilno obradi, ljekoviti proizvodi porodice Tutnjević idu u prodaju. I to na štandu odmah pored lječilišta Reumal, gdje nas dočekuje Džemilina kćerka Šavala. Proces nije ni malo lagan. Znači, dosta je spor zato što se radi sve ručno. Znači, mi džem kad radimo, kad ga donesemo, uberemo na planini, na primjer borovnicu, donesemo i kući, radimo sa nekih 10 kg voća, ne sa više. I tu je, znači, nama samo potrebna šerpa i kutljača, zato što nema, znači, ni mašina, ništa, ni sve je prirodno. Otprilike, taj džem se jedan kuha sat i po da bi dobili, ne znam, neki 30 tegla džema. Znači, proces je dosta spor, sve je prirodno, nema nikakvih primjesa, znači koncentrata, ništa, samo znači voće, šećer i to je to. Sastavni dio serijala Tour de BiH jeste i kviz koji snimamo u svakoj epizodi u gradu u kojem se nalazimo. Prva epizoda je izuzetak jer krećemo iz Sarajeva u kojem radimo kviz od glavnog grada Bosne i Hercegovine. Idemo na put po upravo našoj lijepoj državi. Kviz traje 5 minuta, 10 kratkih pitanja o zanimljivosti i činjenicama o Bosni i Hercegovini. Danas imamo 3 mlada takmičara, to su Enes Pašić, Rijad Ahmetović i Mak Biser. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Pobjednika kviza nagrađuju naši partneri Farmamed iz Travnika i Reumal Fojnica. Što se tiče Fojnice, nagrada je wellness aranžman u ovom bosansko-hercegovačkom gradu. Kratko da objasnimo pravila. 10 je pitanja, možete se javiti na pitanje jednostavnim dizanjem ruke. Onaj ko prvi digne ruku, prvi i odgovara. Ukoliko ne vidimo ko je prvi odgovorio, imamo i VAR tehnologiju naše snimatelje, tako da mislim da možemo krenuti, jel tako? Možemo. Odlično. Prvo pitanje glasi, koje poznato jezero se nalazi u okolini Fojnice? Evo, izvolite. Prokoško jezero. Prokoško jezero, tačan odgovor. Mak ima prvi bod. Dobro, slušajte drugo pitanje o Bosni. Bosna je dobila ime po indoevropskoj riječi Bosana, što znači? Tekuća voda, hladna tekuća voda. Bravo. Tačan odgovor. Rijad, imamo do sad savršen skor 2 od 2. Bravo. Treće pitanje. Koja velika rijeka prolazi kroz Bihać? Evo, Mak je opet prvi. Una. Tačan odgovor. Mak je brz. Ovo sigurno svi znate. Koji je jedini BiH Oskarovac? Evo, Enes se prvi javio. Dane Stanović. Dane Stanović. Evo, imamo svi po jedan tačan odgovor. Peto pitanje glasi. Bosna i Hercegovina ima posljednju preostalu prašumu u Evropi. Kako se zove? Enes je, ako se ne varam, bio prvi. Peručica. Kako? Peručica. Peručica, tačan odgovor. Bravo, sve znate. Kad je dan državnosti Bosne i Hercegovine, Mak? 25. novembar. Novembar, tačan odgovor. Koji je jedini grad u Evropi koji ima slano jezero i jedini grad na svijetu čije se slano jezero, kupalište i plaža nalaze u centru grada? Ko je bio prvi? Ja nisam vidio. Enes. Tuzla. Tuzla. Tuzla, tačan odgovor. Još 3 pitanja. Gdje se nalazi jedina džamija na ostrvu u Evropi? Enes. Bosanska otoka. Bravo. Mislio sam da ovo niko neće pogoditi jer je bilo zanimljivost, ali evo imamo, ovo svi znate sigurno, koji je najviši vrh Bosne i Hercegovine? Maglić.
Ja to moram da znam. Dobro. Profesor Suatko Čehajić nas je naučio. Dobro. Crna Gora, nažalost, blizu Herceg Novog. Tačan odgovor. Dole na jugu. Tačan odgovor i evo, to je to. Enes ima 5 tačnih, Rijad 1 i Mak 4. Mala razlika, svaka čast svima, sve ste znali, brzina je bila u pitanju. Enes se čestitam, hvala. Nagrađujte naši partneri Farmamed i Reumal Fojnica. Hvala što ste učestvovali, nagrade ćemo dodijeliti nakon završetka snimanja zbog mjera i poštivanja zbog pandemije koronavirusa. Bio je to kviz, vidimo se u narednoj epizodi u travniku. A kada smo kod bogatstava koje je priroda dala ovom kraju, a kažu da takva bogatstva posebno vrijede i da ih posebno treba čuvati, majka priroda je Fojničkom kraju dala plodno zemljište i čuveni fojnički krompir. Jedan takav upravo držimo u ruci sa krtolom i listovima i treba naglasiti da smo ga našli pored puta i da za snimanje ove emisije nije povrijeđen nijedan krompir. Književnica Cecilija Toskić je o fojničkom krompiru jednom prilikom zapisala: Fojnički krumpir ti je čudo od krumpira. To je onaj što ga možeš napraviti na milijardu načina, sa i bez dodatka, cijelog, pola, izrendanog, isjeckanog, piriranog, ne možeš promašiti. Ako imaš fojnički krumpir, ne treba ti ni recept, niti kulinarsko umjeće. On uspijeva. A zbog čega je fojnički krompir naširoko poznat i zbog čega ga trgovci širom Bosne i Hercegovine ponosno ističu na svojim tezgama, pitamo Almira Mukaču, čovjeka koji je poznat po tome što iz Fojnice uzgaja krompir, ima svoje njive krompira i firmu za proizvodnju organske hrane. Almire, hvala, neću reći dobrodošao jer smo mi došli kod tebe. Dobrodošli vi. I hvala što govoriš za Tour de BiH. Eto, bit će mi drago da prezentujemo i ono što mi imamo u Fojnici, između ostalog to je krompir, kao što si najavio. Prije nego dođemo do trenutka kada ćeš nam objasniti po čemu je krompir zaista specifičan ovaj iz Fojnice, da nam kažeš, ja sam prvi put recimo saznao da krompir ima cvijet. Koliko to ljudi zna i je li to nekako posebno priča? Pa evo, ekipa nije znala, ko je možda jedan od kamermana je samo znao da inače krompir cvjeta, ima prelijep bijeli cvijet i to je u biti, on se priprema za proizvodnju sjemenskog krompira. Znači, to prilike proces je standardni kod svake biljke, ali evo, mislim, lijep je za pokloniti. Dok smo još uvijek u Fojnici, da nam objasniš zbog čega je tako specifičan fojnički krompir i kako ga prepoznati, s obzirom da smo čuli da ima mnogo ljudi koji prodaju drugi krompir pod fojnički. Ovo područje je stvarno nekako pogodno iz više razloga. Sad da ne ulazim u detalje, jedan od razloga jeste nadmorska visina. Ovdje smo izmjerili da ima negdje oko 640 metara nadmorske visine, što je fantastično recimo za krompir. I druga stvar jeste zato što je rastresito tlo, odnosno pjeskovito tlo, a to je ono što krompiru odgovara. Krompiru ne odgovara previše vlage, previše sunca. Ovdje imamo idealnu kombinaciju, recimo gdje je, kako god da je vrijeme, ljeti, koliko god da je stepeni u toku dana, 40, vi najveće ne možete izaći u kratki rukava majici. Zato što smo tu u podnožju planina, Matorac i Vrance, imamo tu neku pogodnu mikroklimu koja je, eto, bogom dana, a mi, hvala Bogu, to dobro koristimo i evo, kao što vidite, na svakom koraku, pa čak evo i na putu se našao ovaj krompir, imamo i svugdje. Kako ga prepoznati, to je vrlo teško. Eventualno, ako baš znate nekoga ili ako dođete maksuz u Fojnicu, što je opet moja najbolja preporuka, tu vam je koliko je od Sarajeva, evo recimo najveći su kupci ljudi iz Sarajeva, za nekih 40 minuta ste u Fojnici i svi pored puta prodaju fojnički krompir, tako da je to najbolji način da znate da je to fojnički krompir, jer je on prosto stvarno brend. Koliko koristimo ili ne koristimo poljoprivredu i sve što nam je priroda dala u Bosni i Hercegovini i za proizvodnju i zaradu, ali i za taj neki vid turizma da ljudima prikažemo, jer se ovdje i dalje radi kako se radilo prije, šta znam, desetina i stotina godina organski. Poenta je što u Austriji, u supermarketu neće niko ništa da kupi, a što nije austrijsko. Mi smo recimo imali ponudu da izvozimo krompir i luk, ali samo juni i juli. Ja sam onda pitao zbog čega samo juni i juli, pa zato što ne prispijeva tada krompir u Austriji. Neće supermarketi da kupuju nešto što nije austrijsko. Znači oni 10 mjeseci isključivo kupuju austrijsku robu, tako su naviknuti kao supermarketi, a i kao građani kupuju domaće proizvode. Sad mi možemo pričati država i ovako, onako, opet je sve do nas. Šta mi stavimo u svoju korpu, šta stavimo u svoj frižider, sve opet zavisi od nas građana koji konzumiramo to.
Posebno čar doživljaju Fojnice daje njeno duhovno i religijsko nasljeđe. Na prvom mjestu tu mislimo na 3 tekije te poznati Franjevački samostan. Izgrađen je u 14. vijeku kada su Franjevci iz Dubrovnika stigli u Fojnicu. 7 vijekova kasnije, u potrazi za atrakcijama i bogatstvima ovog kraja, i mi dolazimo na ovo posebno i sveto mjesto. Danas je tu veoma značajan muzej, zahvaljujući fratrima koji su kroz burnu istoriju od više od 650 godina uspjeli sačuvati veliko kulturno-istorijsko blago neprocjenjive vrijednosti za Bosnu i Hercegovinu. Baš ovdje nalazi se Ahnama sultana Mehmeda el Fatiha II, odnosno njegova pismena garancija stanovništvu Fojnice da će imati sva lična te imovinska prava i slobode. Ahnama je napisana 28. maja 1463. godine u Milodražu. Fojnička Ahnama smatra se najstarijim dokumentom o ljudskim pravima u istoriji čovečanstva. Nastala je čak 326 godina prije francuske buržoaske revolucije i 485 godina prije Međunarodne povelje o ljudskim pravima. Originalni dokument danas se čuva u Fojničkom samostanu, a o ovoj vrijednosti i svim drugim vrijednostima i znamenitostima koje možemo vidjeti ovdje razgovaramo sa našim domaćinom, gvardijanom Fojničkog samostana, fra Mirkom Majdanđićem. Dobar dan i hvala što ste nas ugostili. Dobar dan, dobrodošli. Dobrodošli. Slušao sam tu vašu najavu. Ja mislim da je inače, ne samo danas, kad razgovaramo, svi mi problem je pojmova. Šta znači ljudska prava danas, šta su značila prije 100 godina ili prije 555-6 godina kad je ovo napisano. Vi ste rekli ono što je opće prihvaćeno, ali dokument koji mi gledamo, on je izuzetno važan bio za Franjevce, za opstanak ovdje i mislim smijem kazati za povijest Bosne i Hercegovine i današnje stanje. Da nije tog dokumenta bilo, vjerojatno bi i Franjevci morali otići odavde i otišli bi, onda bi otišao i sav katolički svijet s njima. Ali u tom dokumentu piše, sultan garantira fratrima sigurnost, opstanak dok budu pokorni. E sad, pokornost i ljudska prava upitno je da li idu zajedno. Kada smo već kod tih priča koje rado pričate posjetiteljima, koje najradije izdvajati, o kojim eksponatima, odnosno predmetima koji se čuvaju ovdje, koje su najvrijednije i najinteresantnije, da tako kažem? Mi imamo nekoliko zbirki. Ova ovdje zbirka u kojoj smo sad, ona je otprilike nama fratrima najvažnija i vjerojatno je teško je pričati. Opet mi ljudi smo danas skloni da sve pretvorimo u matematiku. Koliko to košta. A vrijednost je nešto drugačije. Ona ne mora biti, ne prati je novac i matematika. Ova se zbirka zove Bosansko-Franjevačka. Ona govori o Franjevcima u Bosni i ono što su Franjevci u Bosni radili. I ona je, evo, od Ahname, pa onda, na primjer, najstarija slika koja postoji u Bosni iz 1328. Prva knjiga tiskana ovdje u Bosni na Bosančici, 1611. Fra Matija Divković, naš, tamo od Vareša iz Jelaški, kad se silazi na Krivaju. I, ne znam, Biblija na arapskom. Ovi puno radova crkvenih, ovo jesu predmeti koji se koriste u crkvi, ali ono što je bitno, materijal, srebro i zlato, vađeni u Fojnici. Majstori fojnički bili u to vrijeme, prije 300 godina, 400 godina, u Evropi nije bio bolji proizvod. Mogu je biti samo ovakav. A mi imamo to i imali smo te ljude koji su to znali raditi. Trudili se, bili vrhunski majstori. A onda kad se krene kroz dole etnografsku zbirku, pa se vide šta su te žene znale sve izvest, isplest. I to samo se treba u svakoj priči, kao o Ahnami, treba se vratiti u to vrijeme pa vidjeti šta je to tad značilo. A i sad treba se vratiti pa se sjetiti jedna žena koja je, obično su žene imale tad 7, 8, 10 djece. Treba roditi tu djecu, opremiti, napraviti ručak, smisliti. Nemaš frižidera i nemaš oni posuđa, neću pričati da ne reklamiram čije posuđe. Znači, nemaš nekih specijalnih alata, imaš samo ono osnovno i sve ona to stigne i onda navečer uz petrolejku, uz fenjer, veze. I kad se pogleda, šta znači? Ako hoćeš raditi, ne postoji mjesto na kugli zemaljskoj gdje ne možeš ti biti. Možda ima nekih lakših, ali ako je mene Bog stavio na ovaj prostor, onda je to neko moje mjesto. Onda, ne znam, numizmatička zbirka, da se vidi koji su sve
kraljevi, koje su sve vlasti dolazile ovdje, s kim su sve ljudi iz Bosne trgovali, družili se. I to, znači, kroz to samo prođeš, vidiš izuzetno bogato druženje i na području ekonomije. Fojnički grbovnik, to je priča opet za sebe. Znači, to su grbovi plemičkih obitelji koji su bili na jednakoj razini kao bilo koja plemička obitelj velikaša Evrope. Nije bilo razlike, između se ženili se, udavali se. I onda dole od alata, pribora koji se koristio u to doba, ljudi su ovdje imali sve svoje. Znači, ovdje se uvozila so iz Dalmacije, toga nije bilo. I ne znam šta još, ostalo je sve imalo. Tako da je se, kad se prođe kroz ovo, onda se vidi čestitost tih ljudi, njihova marljivost, sposobnost i neko srce koje je, ne znam, bilo drugačije. Mi danas nemamo tog srca ovdje i zato lakše nam je otići negdje u Evropu nego ostati pa srce malo boriti se za ovaj prostor. Svaki predmet ovdje zaista nosi neku pouku iz koje možemo naučiti danas. I za nas je težak period za cijelo čovečanstvo, koronavirus. Polako se sve budi i ovdje se pokreće muzej. Šta mislite da mi kao ljudi ovdje trebamo naučiti iz teškog perioda i za nas, kako da budemo bolji u onome koji je ispred nas? Imamo veliku zbirku slika. I jedna od tih slika ima slika zavjetna gdje su ljudi napravili sliku, to je kuga u 18. stoljeću. Ovdje je bilo gorih virusa nego što danas, puno smrtonosnih, ali ljudi su i to znali podnijeti drugačije, jer je, ne znam, to je bio, došla je nekakva bolest, bori se koliko možeš s tom bolešću, ali nemoj umrijeti prije nego što te bolest uzme. Znači, u nama je nekakav strah, što Merlin kaže, umrijeti prije smrti. Ne treba to, nego jednostavno prihvatiti to. Mi imamo ovdje kod nas groblje koje se zove kužno groblje, gdje su ljudi koji su bili zaraženi, bili u karanteni, izdvojeni tamo i tamo su umirali i pokapani. Nema nijednog imena, ni prezimena, ali ima preko 200 križeva. Znači, ovaj virus, on je nas natjerao, ja mislim ovo, da razmislimo i da na kraju shvatimo koliko smo mi ovdje važni jedni drugima. Jer dok je bio virus, ne radi Reumal, ne radi, ne znam, dole pojedine one tvornice, ne rade škole, ljudi ne dolaze, sve mrtvo. Počeo je Reumal raditi, evo mi pripremamo da se otvori i muzej i knjižnica, da ljudi opet mogu ponovo dolaziti. Počinje malo druženja, a onda sa tim druženjem ljudi će doći pa će otići ovo sve što ćete vi lijepo u Fojnici pokazati, od Prokoškog jezera do tekija naših fojničkih, pa će onda ljudi sići dole, onaj proizvodi sir, on je našao svog, ko će mu donijeti kilu sira, svaki će od ovih ugostitelja prodati kavu 2 više. Mi ljudi jesmo osobe za sebe samostalne, ali u ovom društvenom životu mi nismo stvoreni da živimo samo jedan po jedan, nego smo stvoreni da živimo zajedno. I mislim da iz ovog virusa bi se moglo to pročitati. A hoćemo nešto naučiti dobro, to onaj odozgo zna. U kulturno-istorijskom nasljeđu Fojničkog kraja značajno mjesto zauzimaju i 3 tekije Nakšibendijskog tarikata, po kojima je ovaj kraj duže vremena bio poznat relativno širokom krugu zainteresovanih za islamski misticizam. Jedna od njih, veoma značajna tekija, osnovana je 1798. godine u naselju Oglavak. Njeni osnivači bili su Husein Baba Zukić i Abdurrahman Sirija, koji je postao i prvi šejh tekije. Nakon smrti Sirija, nad njegovim mezarom na Oglavku izgrađeno je turbe, po želji i direktivi njegovog poštivaoca, hercegovačkog vezira Alipaše Rizvanbegovića. Već više od 200 godina čuvari ove tekije dolaze iz porodice Sikirić. Naš domaćin danas ovdje je predstavnik 6. generacije porodice Sikirić, čuvara ove tekije, Kenan Sulejman Efendija Sikirić. Prije svega, hvala što ste nas ugostili ovdje i hvala što govorite za serijal Tour de BiH. Hvala i vama i čast mi i zadovoljstvo biti dio tog projekta koji nadam se da će pobuditi ono dobro što svi mi u sebi imamo i nosimo.
Tekije i šejhovi nekako oduvijek su privlačili pažnju i ljudi koji su religiozni, ali oni koji interesuju neobične stvari. Da na početku samom objasnimo iz vašeg iskustva šta su tekije i ko su zapravo šejhovi. Tekije su u biti jedna posebna mjesta koja nisu kao džamije. Vidite, u islamu imate obavezne i neobavezne stvari. Džamija je obavezno, a tekija je nešto što je neobavezno. A onaj ko želi više, naravno on traži više. Tekija je prostor i mjesto za one koji žele više. A šta je to više? Naravno, odmah moramo da naglasimo da to nije u materijalnom smislu, nego to je u duhovnom smislu. To jest onaj ko želi više da se približi svome gospodaru, stvoritelju, tvorcu, kako god ga mi oslovili, onaj ko želi više da se približi u stvari samome sebi. To je tekija. Tekija to pruža. Pruža taj duhovni odgoj. A sada se dolazi do šejhova. A ko su šejhovi? Šejhovi su u stvari ljudi koji su uspjeli da dođu do tih visokih moralnih i duhovnih vrijednosti, pa su radi ljubavi prema svome gospodaru voljni da i te derviše, simpatizere, te putnike, namjernike koji dolazi u tekiju, da im pokažu način i da ih povedu bukvalno za ruku do tih spoznaja. U stvari, oni su najveći naši odgajatelji, muedibi. Ukratko, to bi bila prva i osnovna funkcija šejhova, da budu odgajatelji. Kada dođete pred samu tekiju, već osjetite nešto posebno, od zvukova, mirisa, nekog posebnog mira, a još fascinantnije kada uđete u samu tekiju. Iz vašeg iskustva, šta je ono što vas veže za ovo mjesto i što vam pruža na neki način zaista poseban mir kojem se vraćate? Ja kada bih govorio o tome, to bi već bilo subjektivno, ali mi je drago čuti od vas i od ljudi koji dolaze ovdje da obiđu Šejh Babin Oturbe, koji žele da obiđu tekiju, da osjete taj mir, da osjete tu prirodu. Zašto su šejhovi većinu svojih tekija ili zavija, to je isto jedan od termina, gradili izvan gradskih gužvi, gradskih sredina, baš zbog tog mira i zbog utapanja u prirodu. Jer Allah je tvorac te prirode. A čovjek treba da teži i da stremi ka vraćanju svojoj prirodnosti. A kako će najbolje uraditi nego sa onim što nikad nije se odvojilo od svoga tvorca, a to je priroda. A mi znamo da je čovjeku dato na volju da bude dobar ili loš. Ali nažalost čovjeka pretežno povuče ovo loše. Zato su šejhovi opet nadahnuti i tim načinom razmišljanja i mudrošću pravili svoje tekije u prirodi. Kada govorimo o turističkim posjetama ovoj tekiji, na koji način one se obavljaju, izgledaju, šta to turisti sve ovdje mogu vidjeti i doživjeti, koji dio i tih rituala je dostupan običnim posjetiteljima, da tako kažem? Postoji ideja o duhovnom turizmu u Bosni i Hercegovini koji nažalost još nije zaživio, mada to vaše pitanje na mjestu možda bi trebalo malo poraditi na tom duhovnom turizmu. Naravno, ovdje je svako dobrodošao. Ko je dobronamjeran, on je dobrodošao bez obzira na materijalni status, na svoj položaj, a naravno najmanje je bitno njegovo religijsko opredjeljenje. A u prelijepoj prirodi Fojničkog kraja smješten je, prema mišljenju mnogih, najbolji dom za stara lica u Bosni i Hercegovini. Natur oaza je smještena u krajolik opasan zelenilom i šumom, odmah nadomak rijeke Željeznice, koja nizvodno nekoliko metara zajedno sa rijekom Dragačom čine Fojničku rijeku. Uz pogled na ove ljepotice napravljena su i šetališta, park i fontana, koji u interakciji nude duševni mir i blagostanje svim korisnicima i njihovim posjetiteljima.
Naš dom za osobe starije životne dobi otvoren je prije nešto više od godinu dana. Nalazimo se u prirodnom okruženju. U ponudi imamo sobe sa jednokrevetne do četvorokrevetne. Također imamo i apartmane hotelskog kvaliteta. Većina naših korisnika dolazi i sa našeg kantona, ali također imamo korisnike koji dolaze iz Sarajeva, Zenice, Konjica. Ovo je mjesto na kojem će korisnici treće životne dobi osjetiti toplinu, ljubav, zadovoljstvo i vrhunsku njegu uz ljubazno osoblje, poručuju iz Naturoaze. Stručni tim iskusnih njegovatelja će se pobrinuti da udovolje svim željama korisnika, a po potrebi i dolazak doktora na pravovremene intervencije. Popunjenost smještajnog kapaciteta je 40%, što je prilično dobar rezultat obzirom da poslujemo godinu dana i evo kao što vidite ovo stanje pandemije što je nama kao i ostalima prouzrokovalo poteškoće u radu. Naše ljubazno medicinsko osoblje je korisnicima na raspolaganju 24 sata. Kroz organizovanje raznovrsnih aktivnosti i sadržaje našim korisnicima omogućavamo da što brže i lakše da se prilagode uvjetima domskog smještaja. Organizujemo razne proslave rođendana i da našim korisnicima omogućimo što prijatniju obiteljsku atmosferu. Dom je opremljen vrhunskom opremom i savremenom tehnologijom koja zajedno sa okolišem korisnicima nudi najbolje. Iz Naturoaze zaključuju da nismo samo mrtvo slovo na papiru, pozivamo vas da dođete, obiđete dom, našu lijepu Fojnicu i lično se uvjerite u sve ljepote našeg malog raja. A ne možemo napustiti Fojnicu dok ne probamo maglice, tradicionalno domaće jelo koje je u ovom kraju već više od 100 godina na trpezi. Najprije se pripremala kod katolika za vrijeme praznika, ali su je prihvatili svi. Ja sam pripremila već za tijesto, znači tijesto ide kao za pitu. Ide brašno, jaja, sol i ulje. I to se zakuha kao za pite i stavi se tijesto da se odstoji. I onda se od tog napravi juhke, ja sam tu već uradila, razvila sam tijesto i treba se sušiti jedno 10 do 15 minuta, ovisno od temperaturi u prostoriji koju radite. Zatim se sječe, prebaciva se ovako, ide se na 5 puta, to se lijepo prebaci i onda se to presječe i sve tako redom dok traje. Onda idu ovaj dio, sjeće se. Što su manji komadi, sve je ljepši poslije da to malo izgleda. I ovo je naše fojničko tradicionalno jelo, bez koje se ne može zamisliti ni rođendani, ni blagdani, ni Nova godina, ni svadbe. Znači, to je naše jelo, jer ako nije bilo maglica, nije bilo ni svadbe. I tako je. I onda se to lijepo ispeče, sad ću ja to vama pokazati. Sad to ide lijepo ovako u tepsiju. Poreda se. Ja ove maglice pravim, ima jedno, možda oko 30 godina. A da se baš bavim s ovim, možda jedno zadnje 3 godine. Tu je sve tako spontano počelo. Bila je jedna curica tu u Reumalu, kod nas u Fojnici, trebala je na liječenje. I onda je jedna televizija tražila ko bi radio dobrovoljno i svi ti prilozi koje smo mi skupili, to je išlo za tu malu djevojčicu. I tako je to prije 3 godine krenulo spontano i onda sam ja, kako sam se uključila u tu udrugu, tako spontano krenula i da radim to. Nije baš nešto, ali meni je dovoljno. Pošto se bavim humanitarnim radom, tako da ja mogu i otići negdje i nešto odraditi. Pošto smo izredali maglice, sad to ovako ide, ja sam to već prije napravila zbog vas. Evo, to ovako izgleda.
i to se onda stavi da se peče na jedno 200 stupnjeva, ovisno o reni koja je temperatura. Kada se to ispeče, onda se ohladi, stavi se voda kao za makarona da prokuha. Kad prokuha, posoli se, skine se, ubaci se ovo tijesto tu i ono izgleda ovako. To se ocijedi, znači na cjediljku, izgleda ovako. Stavi se maslac da se isprži, to se lijepo ocijedi. Evo ja sam tu već pripremila, to izgleda ovako. I sad se to fino začini puterom i ide kiselo mlijeko, pavlaka i bijeli luk. Znači maglice bez bijelog luka nisu maglice. Ja sam to već pripremila. I sad se to lijepo začini. Evo ovako. Sad ovisno kako ko voli. Može ići prvo mlijeko pa puter, a ja uvijek pravim prvo mlijeko pa puter umjesto prvo puter pa mlijeko. Zavisi sve kako ko voli. I ovo su nam maglice fojničke, to sam već rekla, koje se pravi možda preko 100 godina. I ima ovdje posla, tu trebaju živci, ima dosta, ti oduzme vremena, treba zakuhati, pa da juka odstoji, pa da se prosuši, pa je onda lijepo isjeći, ispeći i onda lijepo zaliti i onda naravno degustirati. Sad uz ovo jelo može ići pivo, može vino, može... Tu bi bilo to. I sad ćemo to lijepo počiniti. To bi bile naše fojničke maglice. Ja sam sve prije pripremila da vi što manje vremena izgubite, a to tako procedure su malo komplikovanije i baš treba imati živce za to. I pošto mi je gospođa Kata rekla da će mi vjerovatno jedan tanjir maglica biti malo, dobio sam 2 i tu dolazimo do još jednog mog zaključka na kraju ovog putovanja u Fojnicu, jeste da su svi nevjerovatni domaćini i domaćice i tako dolazimo do najboljeg mogućeg završetka ove epizode, a to je da pojedemo ovako divan obrok. Nećemo vam prodavati maglu, ali ćemo probati maglice. Vidimo se naredne sedmice u nastavku Tour de BiH. Prijatno!